Lu menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Berkat dorong ibu-ibu. Jernih saya nanya. Oh iya, setru mantap ya. Edan. Menemukan belut mati guys. Guys, waktunya ngodok kita, ngodok. Udah. Ayo besok. Iya, itu naik. Kapan giliran? Dia. Dia kok amat gede bego lu naik. Beli tenglen sih. Ayo. Lumayan. Jadi milan loba namun tuh. Salah jam jauh, jam masak. Ini kan puluhan. Ini lumayan goceng. Ya. Kabur. Aduh. Didit. Mana? Sangat ekstrim. Oi, ini woi. Ale. Menemukan belut mati guys. Belut mati. Anjir. Berat. Tinggalin to.
Orang itu odoi sama pidoi si Bandung terus. Biasa. Bisa lah. Kemana ho? Curug. Curug mana ho? Tadi batu jo, batu batu. Icing itu icing sana icing. Suruh tuh. Ini di cai bego tahu. Tuh di lubang tah, di lubang tah. Lonjok. Oh, China tiis. Mantap. Adem ya. Di sini. Tuh tai acan. Bersih. Aduh, kuyup. Dapat. Bolong mata. Wih, lasang. Ini. Udah. Jirapa weh. Ayo ngomong dong. Kita didinya beta didinya. Ayo tunggu deh mah. Ikat aja orang ngamantan. Atuh ngad. Nampak lu lah. Jering sena anjir. Oh iya, bisa terus mantap ya. Edan.